Te whatalo whantu, Samoa na tunu pele la whasausaunga ni fo I taimi o na fiafi. Mātou te whatalo whantu. Mea iau whai masui fo I o le tātou sike e minsui au kila ni nei. E whatalo whatu ai le loa loa su tātou atunu. E ngata fo I lea ia o au whingarenga tofi e lea tua, o lātou wharitua. Ia e ngata fo I lea ia o le maave ese lava o Samoa. Ma fai o na tātou maua le nei fo I whailua inga, ma le nei mawhutanga le nei pō. Ma tā lofa atu nei o tātou tu asina sina. Lofa pēnā o na whaia ia le whaiwa o le tatalo mo tama whanau o malama Samoa. O lofa pēnā o na maua le manuia e whasoa I lunga o te whailangi. Peo nei fo tātou pukalame le nei fo I fiafi. Mātou te whatalofa atu ma lea nganga whaaloalo. Mata fo I lea ia o tātou wō, ma pāanga. O e masani o na tātou iai whatasi I nei fo I o tā upu peo na tātou taratara no inga. Ia o lero na iwa le nei. Ia mātou te whatalofa atu ai ma lea nganga whaaloalo, ma lea nganga whaafitai. Ia o lo italia ina lea o le upu lea tua le ngata o lo filengalo. Ia tonu foi lo lawa ma lo mota. Ia po tonu foi lo sa, ia po tonu foi ngaluenga lo e ngalue nei po. Ia matu te fata lo fatu, le suafa manu malo, le suafa sili, le suafa e fa pena o na ifo uma iai tu le vai, ma tau uma lo faiva uma le langi. O Yesu o ia le ali o le tatu tama, le favavau, o le tatu tupu foi. O le ato e fio mai se taimi e le to e mawatu. Nganga whaarara fo I le whafta I atu ai, ia o I lava e kāle sia me whai o na mau fo I le nei, I tu lau fo le nei po, ia mātou te whatalo whātu le nganga whaaloalo. Mātou te whatalo whātu fo I pāanga o malawa le sike e minsui se tu e fio le rolangi e mesi fo I Sydney, Australia. O iela na wauna fo I le fo mai tia, ma le whatua, Evelyn, ma le ausolo iai, ia whatalo whātu I nei taimi o le fiafi. I ole au nanga lava ia wha le malo le atua, ia o le ale taimi o le ale aso, o le ale I tu la o le minute, ia tātou te le wha vai lava e au ina toe tu ina tu pea, ia ma toe wha alau I loa pea, o le taimi la le nei o le awhakini te talo, ia o le amatai fo I le o le tātou wha malo si, ia ma le tātou wha asoa fo I nei taimi o le fiafi. Lo mātou ta mai o le langi, mātou wha aftai nei au no le lei, Fai foi na mātou toi maua mai le nawa yaso. Mātou te whasoa ai lo le lei ma lo wha maoni e meise o lau malo o le upu oe le atua. O lo fina ngalo tuto tasi lea ia I mātou. Ina ia mātou tala ia le tala le lei o lau malo. Ma oe le tupu e ou le malo. O le mātou talanga fo I tamai. Ia mawalunga ai so vi inga ia tele ai si anganga e wha mano sia ma toi liu liu. Ia o ati ute ma whaia whale malo le atua. Ia ngata fo I lea o ti ute ma whaia I tonu o nuu ma hainga ma nalawhanga. Ia ma le meolo o whapena o na au ma wairi tangata lava ia. Ma tau tatalo fo I lau upu whaawina. Do atu ma le mana le nei po. Whaungaina le me whainga luenga. Whai ma lava o lau fina ngalo tamai. Ia fo I le atua I le Global Kingdom TV channel. Na ona ia Pastor Mike ma whatua. Ia whai ea ina ai ma whaasala lau lunga o le ata I lunga le ea ina ia maua uma e tangata Samoa e le ngata fo ia o wō mai asani o na whaalongolongo mai ia stofi tai tasi uma lava o le mātou te talo fo I le vi inga ia te oe tamai mauru whatau vai o mātou tangata ia vi ia ai o Yesu e o mea uma Amen Amen Luia Iolo tātou whaasolo pea le tātou mata upu o perfetanga wha almesia I le whenga inga tuai. Tau lia fo ila oe o umana wha taunu ina le whenga inga fau e Yesu Keriso lo tātou mesia po le keliso. Ia, ae wa toe waluwalusia, ma toe wha marosia, ma toe wha ailoa pēr le tātou purukalame. Ina ia awane I o tātou no fwa I mea o tātou loa ma mea o umana tātou au ina. Ia toi wha manatu pēr ia tātou. Le o le malo. Ma o ia foi lea o le pule, o le tupu o le malo. E foi le whaftai ai. O alo tofu lava I tātou ma tu ispa ia.
Ia o whawhaingofie fo i nei o na pō o tātou iai. Whai ona e tau nou tinga i lau telefoni. Ia, ma e matamata ai, ma e alu, ma whiawea ai. Le upo le atua, ia e whawhitai lava wia, ona o le upo le atua tustusia. Mai au na o tua nai, mai atunu ese. Ia mo whai fo na whali leuina, matuina, whaasamoina na au na le atua. Samoa, ia mo whai ona tātou wawa ai ai. Le fionga pa ia le atua, o le me fo ia le e vi inga i le atua, o le atua, o le lalolangi a toa. E le o le atua nga o Israelu ia o le nuu na filifilia e le atua, e whailoa ai, lona suafa, ma lona mana, ma lona siri ese, ia i loa uma le lalolangi lo iai se atua na whaia mea uma. Ai le whaapea ua, le fie whai atua ia le tātou atua ia Samoa, ma tonga, ma fiti, ma sose atunu, le ai o le atua o tangata ola uma o le lalolangi. Ia, ve ai tā ua o e maa u nei fu e fiafi. Ia e whaaftaila i le atua. Ui lava ina ia filifilia e Israelu. Ia alo iai ma tātou tonu o nei lava filifilinga e lona finangalo. Lea fo ia li whaapea na tara noa nisi ma fono se fono whaavaia se atunuu, po se fono whaavaia se atunuu. Even a United Nations meeting together or gather together to have a meeting with God. Le ai o le pule to atasia le atua na iai malava mea uma nei lo iai le foi ai ngana ese ma tunu o le rolangi ia o le pule to atasi le lava na le atua faftai le atua o ai le fapito manu ia tasi pe fa pe mai le atua ia o la tuspa ia le nei o saunia wa na Israelu lava manu iai ia le angako maua la matanga mai ngol tato foi mta upulea wa lava ni tustu singa le atua pe ona amatamata mai lava ia atamu se yo mai leipo o lo iai ia mai ta ua tonu i ono le lofo le atua i le lalolang e le maule na ma sanio tatu tauluina le Ioane tolu sulima ma sulu ono wa ufa pe lava ona lofa mai o le atua i le lalolangi wa ia o mai ai lona talii to tasi lona tali pele to tasi na ia le fano se tasi e fato tua ia te ia e maua ia le ola e vau ia le sifuru ono ma aga ilalo fa mai ai le awina mai le tua lona alo ina ia fa sala le lalolangi ia fa ola ina le lalolangi ia te ia so le me foi la le ile fa peanga nga faia ele atua le langi ma le lalolangi me menga ia o ku faula ia le ai o lona alofa ia te tātou le foi lau tātou iai le foi ia fiafi le tātou tā upu o le lona iwa le nei ia vi ia le atua whaaftai le atua i lana whaamnianga e ala i lana fionga pa ia tustusia ia umwhai fo na tātou va ai pea e ui ia i pehuele le oi te pe ia kako whalongo fo i vai aso lea mo ku aku ia Samoa e ke le lava le mata upu perfitanga falmisia i le whenga tuai ia mai lava le kenese tau le whalinga ia olo iai lava ia whamnianga ma perfitanga ia ma folanga le atua mo i tātou umalava ia e pea o na tātou loa ia le tangata le nei o Abrahamo o le tangata na filifilia le atua ia e le filifilia le atua mai o i tonu Israel Israel muli ane ia e na filifilia lava le atua mai tangata inu ese i ulo i karitaia ia o i lava lea la ka ke loa ai ile lava o le atua e alofa lava ia o le atua o mea uma o le atua mai le vavau e o le vavau e le isuia lo na alofa e le isuia fo ila na ami o tonu ia te tātou fo ila leo lo maua le tātou tusi faitau ma au tu fo ila leo le whamnianga mai a Abrahamo e manuia ai nga uma o le lalolangi e le tātou whalongolongo i le nafo i vai aso ma tātou ta upu ua tātou au tu ma vai atu e pe yolo faali mai ai whamnianga le atua manuia ai no uma leo kako o mani ngefi a fiwa kilo mai whamaya e manuia ai inga uma
ka ulona ainga uma ia wale ai ala se tangata soifua le larolangi ngi ele o manguia I mangianga le ale atua ono Yesu e ka uloa ainga means individual e individual lava lalfa mangianga le atua le ngata o nuu umai manuia ai o lava I ainga taitasi me foi le ai isi kangaka ia te ta o tua o la tu suafa o sai ia pero amo o sai foi mai ele o kangaka o le ali ia mi o le anga fa ia ele kele ai isa kala fa e fai taua ka o tu spa ia io fo fonga fa le nganga e tala no mai fo ia le fionga pa ia le tua ia te oi bananga ai ese nisi tu singa mangisi fa le liunga o ngai como fai fa se ai lo ma fa le si mea e create ka ko fesili ele mo I man tu spa ia ma avea o se fesili le tu spa ia ka linga le spedi le anga le o sauni pi ki fa le anga vo le ia fesili e ku mai e si vo I ka ngaka la wilo le tu spa ia ai lo o fesili ia mai o ia langona ma o fesili ka fa le anga mai lo na loto e fa le liu ese mai ele ma fa for tangata mai le mea moni le tu spa ia me voi la le ia fa ia fesili sa o ai ma tu spa ia mai upo le tua ia e wa ka fa ia ni fesili vo ile le e fa winga lua e winga tu spa ia ina ia se ai foi ka urkanga o lo ma wala da tu spa tau ne fiafi ile ke nese le e lus fulu valu a lo fa upo se fulu ia o ile sul malimba ia e pe o foi upo le tau la ia I li tatu o tu fo ne fiafi ki o foi tau tu no o foi upo se fulu fa e avea fo ia fa na o pe o le fuefu o le ele e fa sala wina solo fo I oe I sifo ma sa ma le tu I matu a toa ma le tu I tonga o oe fo I mau fa na e manu ia ai a inga o le lalo langi tato sila na iai ma vai Samoa I fa mani yanga lea fa le mesia I le whenga tuai leo fa maia e o mai kuru inga la vaenga e fa le lalo langi le lisi mai I le kusia mose mose kusia tusi lea fa maia e le nga se kasi se kua le lalo langi e manguia ai fa mai fa sa la winga fa ngawa le ala mai ia pero amo fa mai o lau fa na fo ia o ila to fa sa la winga I tu sifo sa ma tu ma le tu tonga o e fo I mau fa na e manui ai nga le lolani Samoa e fiu ka ko fa se le upo le tua ma pe ka fa solo muri fo ile te fa solo muri nga fo ile le poi vai mo ka vale le se sai dingi vo le fa solo muri ka fa pe nga fa solo muri nga ka ko spa ia ka me mo ka le solo muri ele se sound vo le se sai dingi vo le lo ile solo muri o le me mo ia o le upo le tua uma le tu sia ele nganga pa io le tua ele ma fai o le fa se ina ma fa li wina ese tatou me foi lea ma no ar fai tau la tu spa ia ta oto pe ia I lo finangalo ma lo langona ma lo manatu wa pawale o tu simo ile ia lo langi nei ya tu spa ia ta fisiringia foi pointu sia io e ia skola tu sia e ia author tu si taitasi ana la tu sia mai le nganga pa ia o le tua le nganga pa ia o Yesu akula I siku nga o kusia kanga kai le api ilalo le papairo le ka fa longo au ngai ka ko tu spa ia mai le pepalenga mo mai pa ola au fa yem tu susinga ai o upu ma mea ia tu sia male afionga o le afionga pa ia le tua so ia ina lo ka ko manatu langona e tasi a fa pe o le tua le tu sia aleluia e foi le awa wala ngai manga ka ko happy foi le e pero ka foi le kusu ngofu mare api mal pengi kusi o ba o faunga le me la kusia yes nga faunga inga le tua perfetta wala o apostolo tu sia tu spa ia na tu sia mai le nganga pa ia le tua
no ele si mele a o ina i tātou e whiwhie la kuspa ia ma o la onga o nei tusi tala e leiva ai lesi va mau tau sanga na tusi e lesi mai lesi perfetta ai ku ta sina uma nei tusi e kasi lava le aunga onga na tusia e le nganga pa ia le atua na fa sofia ai au na le atua mala tusia e o vai ko in Samoa i fale li unga mainga le upalangi fa ia palangi le tu ia Samoa sa fa Sofia fo inga i tatou matua Samoa na la to fa liwina le ngana Samoa tu mala tu sia me fo le fa ftai le ngana pa io le li i lona fe so ni o mai la vai le aso le ni me fo la le o le la o sau no ala fionga pa ia le tu le po e vos folu se io sul lima fa pea na tu ure ia kopo per sepa ai alu i karana wo ile tasi mea ua moe ai ma ua ngoto le la o ia ave fo ini maa na ile mea o fai mona alunga o to oto ai ile mea o fai la na miti fa uta foi o le fai o fatu ina ile wo olona iu ile langi auta foi o angelu le atua wa e mai foi Pauta foi wa tua Jehova iona lunga mafeta lai mai o awo Jehova le atua Abrahamo louta ma le atua Isaako o le fanua e te taoto ai o te avatu ai i ate oe ma au whanau e avea ai foi ai au whanau pe o le fuefo le e whaasara lau ina solo foi oe i se sifo sa e ma le tu i matu a toa ma le tu i tonga o e foi mau whanau e manu iai a inga umma le lalang auta foi o te ia te oe o te tausi foi ia te oe mea umma te haru iai o te toe wha foi sia mai oe i le nuk nei a wā o te le tu ua oe se ia o whaia le mea na o whaia tu ai ia te oe Waila o ile family anga leo whamaluia ile grandson. Kone fo ia kopo o le talio Isaako lo na tama Abrahamo. O le grandson na leo Abrahamo. Lea fa mai lea tua. Leanga o lea na ia tau tō aia. Ma whamaluia aia. Ilona tama o Abrahamo. Waila o e Samoa lea tunu pele. Po o fele me tātou te lilifa i ai le nei o langa. O loo i ai lava lo tātou amatanga. O loo i ai le mea na tātou tutupu mai ai. O ai na tātou tutupu mai le atua malona finangalo. Ia me foi lea e kau ke le fingau ke le tuspa ia. Leanga o kākou ngā kupunga mai lo tātou atua, lo tātou tamā, o ia o le sos. E ki ofa mai le tala tuspa ia Iesu na o ina. Ona o so te talo for mai lo tamai o ile langi. Apa father means dad. Father means o ia lea o lea. O le amatanga o le sos lea o mea umoro tātou wolai ne. Me wena lea e ka kaua na tātou wa. Tātou taula lai pia le tātou wa aira. Lo tātou mesia o Yesu. O Yesu. O Yesu. Me voi lea o kaku tala ina ai le tala le leo lona malo. Ia tātou tā lai fo i o ia o le tupu e o le malo. Ke no oi. A le ai Yesu e ke le o le malo le. O le kalalanga. Whanoa no whasile sila antu ai. I ke ua maa ke le kako le malo. Ai misi ai le tupu o le malo. O wa a le e karikomu kako le tupu o le malo. Ia ele como foi ele fai moga kul malo tupu. Langa o le melanga nga sawa Yesu, o sawa mai malo, sawa le ia le tua, le tupu. Ia mai malo moga ko. E uila ke enga Israel le malo. Yesu. Ia le waka ko loma o ina tato. O e kaulo inga la le kongeki o ka ko muka upu. Ia. O tato o ampasa le malo le tua. Marika kum ka upu le whaaru ngi o perfetanga whai mesia. Po wheri li whai ai, e link umalava i le malo le atua. Yesu malona malo. Me fwela lea ia awangi o kako
e lau faa sama noa i lo tātou tutu ai i le talitonunga o tātou o tangata o le mālo le atua. O kako fo i tātou te tala ia le tala le lei o le mālo le atua. Ia maisi vaenga le lei o le mālo le atua e au ino tātou whaalau i loa ma tau tau whaalau te leina a o lona mālo ma le tupu e au ai ino tātou whaatai mua i mea umalava. Oi, o Iesu lava ia. Ioi, e ese le matango fie fo i o le fitalainga a le atua le whamaia o whauta fo i o te iai ia te oe, o te tausi fo i ia te oe i mea e te alu iai. O te toe whaafoi sia mai oe i le nuu nei, a wā o te le tu ua oe, se ia o whaia le mea, ua o whaia tuai ia te oe. Kei no Samoa, o le kere kako kala mangisi o kala e whaileanga ia Israelu ma le nuu le atua. E loe, le whamai le atua, e kau kō hao ia, i lona nuu, le nuu la ia whiriwhilia, e manuia lava, ai sea, ona o Iesu Keriso le na te whātaunu uina le wholofolanga ai o le amatanga mai ngā le wholofolanga o le whaongai e le atua ana au auna pe sau mai lava ia atamu le tangata stoifua na mua luai whai e o mai lava ia Abrahamo ia leo kaku whalonga le tala ia Jakob o i Persepa o le ahalu o i karana a o Persepa whamai o i le tasi mea ona moe ei lea la o moe o ia o noto le la o ave fo i le maa na i le mea o whai maona alunga o ta oto ai le mea moto ina o ngā ua kalaka i le fiafi ia ai i lana whai le miti al tama lea o Jakopo o mai le miti a Jakopo na o i loa le apa whai e tu i lalo ia ai o olo na iu i le langi o i loa atu ai foi e Jakopo la miti ia o angelu o lo o ifo ma e ai mai ifo ai lunga la fai mai e fauta foi o tu Jehova i lunga mo fetala mai o Jehova le tua Abraham lo tama ma le tua Isaako o fanua e te taoto ai o te avatu ia te oe mahaufa na vea fo iau whanau pe o le fuefo le whaasalawina solo fo i oi. Lea lau kako kilo i whetalainga lea tua e ese le matango fie whamai le whaaupunga le whaasamoa and also your descendants shall be the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and the east, to the north and south, and in you and I in your seed all the families of the earth shall be blessed. Ebai, ka ulole a inga longo inga wa, la vea ya a inga te itasio le larolang. And behold, I am with you, and I will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. O le foi la ka kilo mai ai o lo a mai ai le atua la folanga e winga ia Iesu le Mesia se ia o lava ina fata unuina lona fina ngalo familianga le atua fa mai na te toi fa fo isia mai fa sala laula le no o le atua fa sala laula ton tupunga mai Abraham e ka ape solo antu i le la langi ma le la langi sa e ma tu si fo misauti ai fa mai e toi au mai le atua onga ua uma ona ia fola ina na te toe au maia i la toi lungo le ele pe toe whaafo ina i la toi le nu o le atua wai wala i sa mo le vantuna tātou tilo ma tātou wawa ai lungo le televise ma lungo o news wa amata na toe foi tangata wala toi loina o la toi tutupu mai tu a inga sfulua Israelu koe foi Israelu wala toi loa o ilo la toi whaasino manga o ina a mata mai ai ma fuafua mai ai lo lato wo langa o le nu o le atua ono le whamnianga au mai angoa tama a o Iesu Keriso le Mesia o ia lea o le whaatai muanga
ma le whaatotoanga o forfolanga le atua. E sera le matanga o fia le mele. E wala lea, e aone o kako sa ia i ngei o kupua o le o tātou loa. Le whamanianga le atua ilo na nuu. I le sikama i whamanianga. Whamaia o whanau ma whanau a hau whanau. Longolwinga. E au ngā tupulanga li ki o fo ile kauloko fo ile ale. Salamo o leo kere ngā ku kauloko inga. Maia i le tala Yesu ai o te alofa iafe o tupulanga. O e alo lofa mai a te au matausi mai a o polo inga. Te wai. Lea le afe o tupulanga. Ia, maka mai a le makanga. Se i o mai rukako vai a kai. O fia kupulanga. O tele. Mahafe kupulanga. Le au ngā kupulanga ma lea mai a e alofa i o Yesu. I kupulanga e tausi langa. E tausi lana upu, lana whiangainga mana folfolanga. Tai e lai le atua, o kako kilo e o e uia inga o tātou i loga, i le whingalo le atua, i aso maso uma i fas. Soa mai au auna le atua, ma whai aunga sa, ma whai aunga o tuspa ia. Ai o kako kua kilo e lana whiongpa, i olo tara no mai a mo tātou. E manuia tātou, ono Yesu ke risolo tātou tua. Si o lo kalangoa ma lo mai e tonu i e ui na whaonga mai e le atua ia isa ako foi o le grandson o Abrahamo ai pei o Abrahamo lea le whaamdianga lea whamai e le atua onga o lea onga o oe I am the Lord God of Abraham your father and God of Isaac ai ono o lo tama po lo tama isa ako o le whaamnianga le nā e loa ai e Iakopo i le whaalinga lea mai le atua e ese le matanga o fio plana le atua mo i tātou ke lo kaimi whainkae kākou ai o le tele o mea e whaingo fie pe a tātou te tonu i lana upu ma lana fionga pa ia e fwoi la le e tātou loa o le atua o lo tātou ono o le atua e whamaoni i ana folfolanga e whamaoni i ana whiangainga wa umana o sia. Pai lo fo i o le tele o whiangainga. E nei ona po. O whiangainga po oath po me o covenant. E ala ona saunia ona e yeini tangata. E whapena ona e yei le sili atu i leisi tangata o le awhai al whiangainga. O whiangainga ta tau ma le atua. O le whiangainga lava ia le atua. E osi lava ia. I le vā ma lana whanau po i tātou lava. Mea ngā leina whaia le whenga inga murumure le atua. Ia te ia lava ia Yesu ke risoro tātou Mesia. A wā o lona lava whina ngalo. Ina iai tātou, ma whaia i tātou, ma tuuina i tātou le lalangi nei. I whana le i kako roa, al kako mokingoa lava o ia o lo tātou wa, o lo tātou amatanga. O ia o le amatanga o mea uma. He's our source. Aea. E ui ko punga o mai ai mea uma. Aia. E punga mai a i le atua. I a Yesu. E ki ofa mai oane. Fa mai a sai le atua. Sai le amatanga le atua. Sai le atua fo i o ia le upu. O le atua fo i o le upu. O ia fo i sa mau fa atasi. Ma le atua. Lono inga. O le amatanga o mea uma. O le atua. O le fa e inga o mea uma. O le atua. O kongu i. Le ala kako ke ola i mea ta o le a. O le praise of God po whamanianga mai le atua o lona alofa tūnoa lea. So e awa ka ku whaftai le atua. Mea uma lava. Awa ere whapea o le tātou nofo mau le neifunga e le ele. O le tātou whapea le ai longa o koe manatu mai le atua. Le ai o uma o na whaia le atua le plan. Fuafuanga. Paua le mea ia tātou fulfill. Ia whataunu wina. Whamnianga lena ave le atua ma whiangainga nei mai tātou aunga tama o fulfio Yesu o kongu i le kaimingi o lo soi fuai oe ma i ke kau o le tā hola ma tā whataunu ina le wala au le atua. We must be fulfill the purpose of God in our lives. Kako uma tāti tō tas nā o umana ama i le atua ia le tātou o Simon e whai Tiute ma whaiva tātou te ngā lue ai i le ngātou tonu a inga, tonu anu ma la whanga
e mai se foi tonu nga luenga le atua e mai se o lava ainga o le me foi le i kaku whaftai le atua awa le tele o avanoa te tau o le tatou o na i le atua e le tasi se avanoa tele avanoa a whai o ngai kau suasa o avangoa kau ngiunga i lo tai au you must be no tomorrow o le a le mafuanga na whai o ele atua le funga ele lalo tatou au ngata maa o tatou au ngata matua a mata mai ele a makanga o le larolangi sa na fuafuaina ma whai ele atua e sa ola i lātou e tusa ma le wholofolanga ma whaatulangana ma le plana le atua the purpose of God in their lives e ola ai lātou i aso uma me whai lea ko le whai e mangkua mai na makanga ngai e ingi roku ke mingei pe waka ko fika fo lea o le loku o le atua lea le ai o le loku o le ave fe au lea le atua o kongua ia o le atua e tonu ia te oi so se mea ke iai o le atua le nā o le tangata soifu e vika ko loa le amakanga mainga ia sa iei me ka opea whapetriaka po tamā sa pe o lantou o si taulanga i te tonu ainga le whai isi e ka le sia i rako me ka o whapetriaka po tamā o ainga o la konga i tau e whamungianga pe o na mata mai e le atua o you're the source of everything i whape ngā fo i la se o onga fo i lea whaare kale sia i inisio tātou pe o tamā o ia le sau o ilea le manuia o le ainga amen sau i le ngata ta sau o ia o le manuia o le ainga ia o ia fo inga ke sapala ia mai a le tele o mana onga te tonu o le ainga o le tamā lea tātou loa la o i lea tua o ia o le main source o mea Whanga whanai lea tua telo isi mea ngai e whai ma resource o kākou e tātou ti tō manga i ai ma whao ngā ai ina ia maua i tātou le ngato le manuia le tino le nei ia o le manuia fo i ma le ola e whawau e whai le whaftai le tua awai le whapea e whapito lava se whaamnianga le tua ia Israel le waka whalongo e whamai o le manuia e a manuia ai nu umalava families not only nation but the families ono Abraham o kama o e lo grandfather ali Isako o ia min Jacobo e manuia e fola le ia i kaku lo o le no le tua le la ve ka o hallelujah you know pi o isi fo le io e sa ka ke le lo nga fa e pelu nga fa i kaimiringi o ka kouli ko kongu ile le scripta lea o ka kouli ko kongu ongo Yesu e foi lea ka ke ka longo ko pe ma se fa e ele ma ka opu le ka ke fukala ngoi i awangi e ka vai se inga ka ua ma le atua pe ka vai se ta ua ma Yesu ngala e manguia ma maua manguia nga ia ki oi ma e loa e le poto ma le malama la onga whaatus pa ia a mai e Yesu mo oe sa e halu ma e a onga aveo nga iau mātua i le a onga ave la autus pa ia maua whaelong kekele o ngā mea uma ngalanga e maua onga o le Mesia ona o le atua o Israel e makau le whale tala fo i lea fitarai ngā le atua na whai e Jeremia whai atu no o le atua whai e ia awange i mika le kaka marosi lona marosi awange whai a Israel awange i mika le mau o loa iana o loa awange i mika le tangata poto i lona lava poto awange i mita le tangata marosi i lona marosi e fitarai le atua iai e whai atu iai ia mika pe a whai la ko ke loa ma sa ili mai au o le atua o ia o le atua na te whasoso ina mea umanga ke lona o me iko ke manguia e tina a to mal falenga e ro ngi me foi la pera ngala ku fa solo mai ka ko nga kama ni manguia le ai o me nga mai le sos the main source a mai le atua mo tatou foi na mai le ala ka ko manguia e kai miringe ala le foi mai e manuia ai nga uma lava ono ape we vai Abraham we vai ya akam nei ai
Aia, leo kako vavaai le atua, e ala lana fiong pai le atua. O Iesu le kongi, o ia ona le upu. Paftai e ila le li, awa, ile ai se mea whainga tā i le atua. O afo ngisi mea whainga kā ngai ke ui ai ma e kau mawhau iai, no, kau whapasenga e lo mawhau. Ia, sa moa le atu no pele. O te whape atu ma le nganga whaaloa. Ma le nganga e tumu i le alofa. Ia e mana tua lava le na whaia i tātou. Tāra tu ispa ia whamaia. Ia e mana tua le atua i o wala umalava. Me foi le whaftai le atua. E le o wha pito lava se fina ngalo le atua lona nuu Israel. Le anga na whasalalawina. I o lo whasalalawina le nuu le li. E muri ngei a le whasalawinga o le kalesia Iesu. Ia e o fitalainga le atua whamaia. A o ngei inga o aku ma whai a inga aku. Ia isi nguu. Ma whaasolo aku i mātu i saute sifo ma sa e le whanaunga lea. A apera amo. E manuia uma ia a inga uma. E foi le whaftai le li. E le o le atua se te tua pelo o ia i lona whafonga. Po lana fionga pa ia. La ana la ka le manguia. O oe lava ia. O ka ua. E ala ka le manguia o ta ua lava. You know, e isi mea vo ile le. E fiu ke kakalo wa e fai ele me verbo e fiu ke kakalo ele kani wa ile atua. Ka o ke so e hala tātou ia tātou. E yei le mafuanga. Ke lo le mafuanga o mea ia. E a mata mai tonu ta ua. It started from inner man. It started from your spirit, your soul. E a mata mai te tonu o tā ua. A ola inga e kango e unlock le mea ngai te tonu o tā ua. Ma e wha pe atu i le atua le wha maoni o lo loto mo tātou loto. E ta tala ina e le atua. Ma e whaingo fiefo e le atua ona. Tali mai lo whenga. Ke role tala hana. Tātou mana tua i hana. Ina o tā ua le mea le o le talo. Mai te malo e kana. Pe ia o wai aku e sa kongi singa urua e sa ua i kako mafukangari hana. O ngal memu ali ke onga. A fe merkala a siontolu ahana. Le ai le ingu wenga ia lawa ona. Ke le fa vale fu pe fingi vale le o kako ngi ali e kana. Le ai ala nga memu wa o fina o ti ngal loto. Ma o le sa atu lo loto i ate ia i le atua. Ona ilo na mana onga. Te loa, a o ngei inga sa atua lava lo langona ma lo loto atua i le ali. Mai lava i le atua. Lua, ia sa o le tafa mua il mana onga lo ia. Nga i kaimi sila fia le atua. E le moni ai le tatau tonga. Te loa e. Pe mai hana, le atua, a e whamaluia mai. If you bless me with a son, I will give it back to you and serve for you for entire life. O lona o langa atoa, ma lona ola atoa, e tu ina atu i ate oe, e au auna atu ai i ate oe. Vai, ele kere aspiku. Sila fia le ele atua, sa o le leile mana o ngā hana. Le ngā mai tamo sampuetu. Le whamasino lea mua. Samuelu, o ia fo i lea na vea o staulanga, o ia fo i lea o le whaitaulanga na tea, na ia wha uina e tupu. Wha uina fo i tupu tawita. Ia Saulo. Ia. Whapena wha ala fina ngalo lea tua mo i tātou. A o inga ia sa umaro, langona malo, manatu malo. Meolo ia te o ia. E pia o hana, o le tali nei o le hana. Whaftai fo i le atua o mai hana. Whamanatu e fo i le sana i tina. Ia vea o tōna tina e fia te talo. Whaftai nei tina o lo whapena o na tū matangi olo e le ngata o a inga. E ka le sia o nu. Aleluia. Ke lo ele si mea ngā leo ki mai kauwangi. Le tele o le meo fonta talo. So le e pia o nei tina.
ia o kere fai aku la foi lele o kala la foi te talo nei tama o le majority o mo me o prayer meeting ma me o prayer group foi lele also prayer warriors pe o nei tina ia kia uia o se faa te inga le leile i loka i ka foi o langa ma ia ma kou foi le kanesia ma oi aia te ula vai e ka kau lava na tātou a na whata i mua i tātou ta mao a inga ia le meka o le talo wha mua le tu talo ai whafteina tina ia wai mai ngi fuka kalo ia ngi ia ngai ke si la fia le sa mua le atu pere le kau whailo ngā telo na i tātou fo talo pio nei tina i kumu ai ma ngai ka maiki ia ale o whenga luenga funga i ka maa ia po inga isi mea voi whale ai ngopisi ai pe al majority au ngai kinga e voi le whaftai ai tina fo i o le afsauni fo le whailonga ino rana to waso e tina umo le rolangi ma mission i usila nei ia wha maa roa atu te talo keep it up the good work e whaia penga luenga le rei ino o tau lava o lo ava i ai le upu fo i le wha Samoa o le pae ma le auli ia ino oe te whatoa inga ma whale le ia mea ma lava i ngato le ainga o le nuu o le alafanga ia me se fo i le ngaruenga le tua wha malo atu ai vea pe oe o tina le fo i lau kako kilo ma tātou vava ai i tusi le ne fiafi o se wha manu ianga fo i le ai a Abraham ai lea lava i le o aliali mwenga ki nga ai ke kou ke loa o to sa moa le atu nopena anga le ai nei tina pe o la tou le au wala mai aile me alofa le atua le lalolanga o nei tina me fwele le o nei tina o la tou sao le le atu nuu ma le lalolangi a toa ma le kalesi o le keri inga le o mea tinga e loa o tātou iai tonu fo i tulou sa moa tau ave i tātou e nei o tātou tina ia ele i wha pe kau ave ke wa ia koa i siki ngai fia fia e o ele aso le uka koulo uma tātou fo in ngata ina tā whaia nei o tātou tai tōlua ia nei o tātou whanau teine fo i whae po fo i matau ave leo loa ia kau ki wa ai lea le keimi luluti e ti ngā si tina le keimi kau ave ai ka fia fia le keimi mua ia alaipi i wha ngiva lava ongo lea o ka amaka le tau ave le pepe e o ane aso le akiliva le pepe o lo la ngona lava le tina lea le ti ngā o le tino ono o le tau ave ina lolo e wala lea e tō ale pūlou ngai ki ngā aia haleluia e le o se ngā luenga whaingo fie le me ka o lea whia ngai mana i tina e tau ngale e voi le whaftai ai nei tina umo Samoa o lo ongo sai pea ia ka kouta mā o ia ke wha ongo nei o tā nei tina e isi ta mā so le pe el porco iso le si fingeri aleluia i ele li io e awe e lo tina e se taua te le na tina ke lo le tala Yesu i lungo le satau e tilo mai fa mai e a Ioane vai fa le statu tina aleluia vai fa le Mary o i loa Yesu langa le senga luenga fa ingofi e lo senga lu mo lo si ainga me voi le fa ka Yesu o Yesu io le ri o ainga e ma lama le Yesu yanga fa yu kaia i ngā unga pō le ngu o le atua e voi le fa tai le u tātou tina ta ua o kou ni kako pukalame le ngia so ia no le tina ia hana tau whai loa ai le me ka o le sao mo le tatalo kau konga whai le atua a whai ke fōa i mai se tamatane o te toi tu ina atu i a te oi e au ona i au ruma i ona aso umai o lai e le o fo i se oti i lona laulu wha nā seri e fo i lea wha whikai e i le upo le li e wha lui tauina ai tātou so se kaimi e se le maa ngai o le moro wau sa o ale sos alu sa o ale sos e mai i le maro si anga e mai i le tupu anga langa o ia tupu anga o mea o ia fo i nā sila fia mea lapa o mga maka isi news nga ele fisidi nga e fa perka la asitasi o na le atua feke sau i mau kala nga e fa mai
okay, one of my source mai le ila le pongai le fa pongai o tala e vai ku il kamaro le oila fa pongai o kala e mo kile ta watua e se vai haleluya longo winga e me au kako o tato sos o le atua o ia e fa maoni me vinga ka kile mama e ka ka soso Yesu o vai le soso ka ngaka o maro le atua o Yesu o tato tama o Yesu o le atua ma Yesu ilo na o onga tu se Ioane o lo tama ngalu e vine ria o ia Yesu o le vine moni so me vola le kau ka ko pi pe sos e manui ai tanto fa ftai Yesu le tua lo tanto o tua o se tua fa maoni o se tua e esele le ami o tonu ia na forfolanga mana upu e fola mai mana saunoanga mo tanto mai al kaimio atam sawa ya noa sawa ya Abraham le o mai lava ngi ngopo o lo fa maoni pe lo tato o tuo Yesu e foi le ka singa mea ye e lo po ai ka ku haleluya tato o tua e le ngol ka ku o Yesu o Joshua ni o fa longo isi o popo kwa isi ka fa yu kaya ya le ngoanga Yesu ai Samoa lava Jesus Christ po Yesu Kristo Yesu me foi le fa fitai ya Yesu o ia le pungai o mea umalava o ia o le fa pungai o mea mangale Yesu ia le mangi mea kupu le mangi mea ia lingila lang ai ono Yesu le tusina ngare kala tia le visaka ku foi tau ia le vai aso le o amai ile ngale taimi o le o le fulfilling ai na toi fa manatu la le apostolo Paulo ile ekalesia i te tonu o Galatia tonu le ekalesia i Galatia o toi fa manatu tuai le apostolo o Paulo ia Galatia ia Yesu Kristo o le folanga lava lea mai a Abraham Galatia le na e tolu o le fai upu e valu fai tawina e fa apea na ilofo ia na mua i le tusi o le fatua tua e tauami o tonu ina ainu ese le atua na ia fola ina aia na mua le tala le lei ia Abraham o fa apea e manuia nu umalava ia te oe o le tala le lei na fola ina ana mua. The gospel was preaching from long time. The Old Testament. Fa ai loa ai le atua ma sau noa ai le atua. Ai nga koe au mai le apostolo o Paulo. Ma tau le foi le apostolo o le apostolo filifilia le a Yesu. Na ia filifilia i lungo le ala i Tamaseko. Haleluia. E voi lewa sai foi ngisi ya apostolo Paulo. E pe foringa mai foi lele nga mo pa ile atua ya na ko ai muri ya Paulo. O so ka fai e lava le au ona le atua. Alelo o Paulo o le wo mai Yesu. Le ngata o Yesu o langa o friend o Yesu o le sanga le ka malo. Si kasi sa oi kala kasi foi le sika ko pale mia sa lo foi la uli el male to fa pe yang sa lo se ikau fa mama sa sa se ikau fa mama so kelos o mo fo ma ka ule nga inga la apostolo Paulo yang kuskusina fa ari Yesu ya oi Paulo fa ari Yesu kalangoma Yesu ya arkana oi pe yang fa lo la Yesu ro poko do kalangoa ya fa lo vola oi and the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith preach the gospel to the Abraham
beforehand, saying, in you all nations shall be blessed. So then those who are faith are blessed with believing Abraham. Vai. O le tala leinga fola ina ile tua ile amakanga ya Abraham. A o ile fa kau ile folanga le. Fa tau e winga ya Yesu. Si. E vai la e se a folanga le tua e se ka ku kala ye fa dele lungo on Facebook ma YouTube. You ka ngwa ko spa ia ma ngai so you feel it, the Holy Spirit will convict you, Holy Spirit will guide you when we chat, when we sharing, when we read. Saula nga pa ia ma fa mau ngia na upu I te tonu lo roto e te ko fa longo ye fa onga e fa ipunga fa mai na I lo fo ia na mua I le tusi o le fa tua e tauami o tonu ina ai le atua no ese o le fa tua e tauami o tonu ina ai le atua no ese. Faith in God and believe in God. Te vai. I say, le mele fa mai o April people said, in all nations shall be blessed. Ina ia manuia ai no uma lava ona o oi apera amo e te fatua tua. O le ale mele fatua tua e apera amo. Fatua tua I le atua o Yesu le Mesia le tala noa mai le fea ngai ngatuai. And all the scripture foresee that God will justify the Gentiles by faith. O le ola fatua tua lau kako. Ia ngau kako ro unga o le meta o le fatua tua, o le whaarango lango le mea o wha moe moe ai, o le mauti noa leo mea e leo vai. O le mea e ta o le fatua tua. Ai o le fatua tua la e ola. E wha ai loa ma wha ahali iana ngā luenga. Pio le fatua tua le tua ia Abrahamo, o le menga na tu wailo na ainga ai alu fa tua le tua e Abraham I le tua o le menga na rai o na ave Isaako e osi ai ma tau fa yo seri tau langa ono o le fa tua I le tua wa ila e ka ko sa mo la tu pel e muli foi nga luenga Abraham ai na fa tua lo na loto ma tali tonu lo na loto o le mea le tau na fa ia o le stai e anga fo ilanga o kamalo wala nga ustai fo I kakale Abraham is an obedient man boala fo nga fa tua e le uska I mafai ia yoki a koro fa koku ia nga fa koku kaunga fa ilo nga luenga means a fa nga luenga o uska I fai ma le fa upunga sfulu valu sfulu ono ko fa tawina fa pea na feta laia mai folanga ia Abraham mo so lana fana vai o Abraham ale kuri ai sia lango ole o ilenga awala mai le manuia awala fa mesia mai I folanga le tupo perfetanga le tua awala mai Abraham mai talai mai na mua o so lana fana ele fa pe mai ole fana o pe se I to tele ai to tasi o so la fana o ai o ke riso lavalea e vai ese le makango fi if I ipunga fa palangi fa maya for if the inheritance is of the law it is no sorry for 16 too long now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say and to seeds as of many but as of one and to your seed who is Christ. E vai la ia e fai mai la a o lau o so lau whanau o lo tala noa mai la le fai lo atu e avangi e paulo ia karatia whakokua tau mi tonu nai tatou la o karatia o kau wha moe voi lele la I le fatua tua ai como fai ai ola e tu la fono e lo kula fono voi le tu la fono peo tu la fong fa po le la o ka kilo mandato o le ola o tanga te fatto tua e ese le ka ua le fatto tua I le li o Yesu e vi ka fa longo e per e ono nga ai po sulfa o fa tawina tu fa pe mai e moni lava o te matuafa manuia ia te oe
ma o matua whātoa teleina lau whānau te vai. Aloi, o le sai lava o ia, o na maua le ia, o le mea na fola ina. Si, whātoa teleina, a tole mai mea, o le whitanga whamisia lea a wala mai whengu tuai. Lea ua fulfio i Iesu le whenga fau. Whaftai lea tua lana upu, whaftai lea tua lana whengu pa ia. Aisea, a wā foi, o le manuia o tātou, e leo se manuia mai o kākou ainga, o le manuia mai lea tua. Me foi lea aua ke mika mika i manuia. O tātou te mita mita o no manuia, o tātou maua le tino le lei. A wene o tātou mita mita o no le tamao ainga le tino le lei. E a tātou mita mita, e o le tangata marosi, ono le atua wa ia au maia. Ma faa i loa ina, ma faa taunu uina le atua, i o tau soifua, ma lo wolanga, ma lo tātou ainga, ma le nuu, ma le ekane sia, ono o perfetanga, a le atua faa misia, i a Iesu Keriso, lo tātou wali i ma lo tātou faula. E ara samo, wale na tau fo el nei fo i, ministro ia veika konga haka e whaasuru antu le mana malama. Au al whaasuru al kako loku, kasinga mea. E le o le loku le aunga o le mea loku o le kalesia. O le avenga o le tala le lei o le maa lo o le mea ngā ringa whai le lotu. Not the number. Number is good. E le whapivo i le anga ne kele o ngu mela. Ai ia le tele o nganga e liuliuina ma whaasino i le malo le atua ma latou savavali ma ia avea o nia nganga e tala i atu le malo le atua au tawina i tātou i tātou loa na wangi i whaia se me fo i le lewa pēr ia si ka o fo i ngi loku ma kau kia fo i lo fo i ngi loku whai mea ma kau kia e o le mele manga o le atua ia kako manu malo ina nganga tala leo le malo ia whape ngā o ngā ratu tulu ingo le rolangi. Ia ko whamai Iesu rana o onga le tusinga ma te o whamai a ia o tala i atu ma tau tala i atu le tala leo le malo le atua i tulu inga uma o le rolangi. Ia whai mamori mau ia Iesu, ia whai mamori mau. E leo whai mamori mau ia kako. E whai mamori mau ia Iesu. Ona o mai ai lea o le ngata anga o mea. Pai, pia mo whaia, o Iesu le amakanga, o Iesu fo ele whai ungo mea. O Iesu le kupu anga mea uma, o Iesu fo ele whai ungo mea uma. O ai la kako ki kālai. Not you, not your church, not my church, but the king and his kingdom. End of the story. Mahanga ia si mea nga. E roe, lifi Iesu nuna. Ia, e ko singa whakangaka i le atua. Ai awa pe lifi a ka kou ielu. Ai, ia kongwa e kau maua ia ka kofi inga e sifi ingo le atua mawai. E wele ia ka kou loa, sa moa le atunu pele o perfetanga whan mesia e le whenga kuai, whataunu ina Iesu le whenga fau, pe le tatou whalongo i tusi le whenga fau. Mau ifo ia kau ke loa, ia tatou i loa, o le atua, o ia o le source of everything. Sia kuro lea ka haka iau e. Whiela me iau source. Whiela ngā sawa iau, spalai mai ei iau niu. Se whele mai uma ia Iesu. Hallelujah. Mai uma lava ia Iesu o mea uma lava. Me wunga e whawhitai e le atua ona o Iesu Keriso. O tātou tupu, ta mai o le whawavau, le li o file mu ia o ia fo i o le li o toitu e fo ilea e fa fitai le tu ele na upu sa mo tatou fa longo ele nei po o ia o upu fa perfetanga fa le mesia ia ele fenga tuai ia o fa taunu ina Iesu o le fenga fo ka ko fa longo na va yaso po le asta la tu ia e winga fo i perfetanga fa le mesia ile fenga tuai fa fitai ai i wo ma pa anga o le tatou le tionei ka ko TV va sa lau Global Kingdom TV
ia e lo mafuta mai le tātou pukalame le CKA Ministry ia o kilani nei kei tonu lawa le ngalongona ma le manatu ia o mo foi se faasilinga maalosi faaleagaga ua le tātou aunaga feolo e ngalue ai o le ale ministry le ngalue ai ia e makua i alu ia i malosa lau paseni aleluia e o wangi e lo a mongolo le vangoa le mai le atua o unga i makua o unga lo ua o unga kilo fopo ai le si oi o unga oi you are the one oi nga e kakalo le lia mai sos mai ia te ia e mai e fa wau ai ma ngalue inga ila na me alofa lo ia te oi ia wale au nanga le atua ma gole foi oi o kako unga le atua o kako unga le tangata so a faila ki fi au unga le atua ia vai se si au unga ia vai se ministry ke au unga vai ko a inga te au unga ia vai le to nu fai yesi na au nanga to au a inga pui a inga vai inga ia wo wai ke fi aru le atua e ave yengi Iau au nanga, ia orai fio ia le langi. Nanga le langi ona no fuari ile. O lalongi, o le lai fai le au nanga le atato. Ba ia nganga e kele le ngai ke rua next door, ngai ko ke fio ai au wo. Ile ngaka o ke, ngai fai ko ke wo lungo le Facebook. Ia, pali kelo nganga, fai singa luenga. Au na. Hallelujah. Whaftai ele mafuta mai, o paanga o malava, uso mato whawhine, maritino keriso, ia o mawhai o na mafuta mai le tātou pukalame le ne fiafi, staimi fo ia mawala wanoa to ki ia ima, e toi mabea mausi staimi, ia vi ia le ali, awane ingalo ia te oe, o ia lava o le soso mea lava, o le perfetanga whamesia e le whenga tuai, ia o lo whasolo i pere tātou pukalame mo i le fo iwa yaso, maua e fo i sesi whasiringa maalosi, mai tātou pukalame na CKA Ministry au kilani nei. Ia mai se ai o lunga le ea, ia le kalopo Kingdom TV, channel kako o lo whapena, le whasosoani, mo le ea ino le tātou pukalame. Ia mai a su ala ulu nei matamua au kilani, ia mo le tuai le hanga whaftai le mafuta mai, au pea le marosi, au ona tuai mo esa moa le atunu pele. Ia mani uo mwhaina wala ulia fui mai ai le nei po, mau fui le nei vaiaso, i le anga le leo le atua, ia fo i le alo atu, tina umalawa le rolangi, i ka le sia manu, le whailonga ino le aso o nai tina i le nei fo i vai aso, maua le launga nai tina, maua le aso le lei, ia mau fo i salato me alofa le lei, ia vi ia ai le atua, alofa mo nai tina, o ia sa tau aveina i tātou ma le tele o maasina, ia ovo ina tātou maua i mai o le tino, o nei o tātou tina lava o lo whapena, o le whaama whanawhana, ia maa lofa i mai ate i tātou, te lane o lo muenga sa mai ai, ia o lo tausi ma mili oe se i oe e marosi. Ia watu ai le whawhitai, wanu ia fo e tū tātou, CKA Ministry tina umalava, le ngata o New Zealand nei, ia so se tu e fio le rolangi, ia manu ia fo i, ia malolonga le nei po, ia fo ia le vi inga ia Yesu Keriso lo tātou ali i mo lo tātou whaola la whai o te tamu. Whaftai tere le atua lo mātou tamai la wafionga pa ia, whamalo si awa i mātou, lui tawina i mātou, whapena fo i o na mātou sawa vali ai, i ouruma, a wao e lava na e wala wina i mātou le wala au pa ia. Le fo i le atua lo atunu, ai wo atu iai la upu, o le mātou vi inga le fo i atu i ate oe. Tu mau pere whatau vai o mātou tangata le ri. Whaunga ina molo fina ngaro o le vi inga leo o Yesu Keriso. Whaftai mo le Global Kingdom TV, o ona fo ia Mike Manfretua, Sarah Mike Beretta, ia mo le whaamano ina, mo le aunanga i le whatua ia. So se taimi so se aso le ri. Mau fo esteiva pene le lava yaso. Mātou te au ona pea mo o e mano fina ngaro. Manu ia fo ilo atunu, whianga ia i le tua. I te toi enga alwa yaso ti uti ma whaiwa o whenga i ono Yesu Keriso e ale le mātou te tau. Amen. Amen. Ia se fuia sa mona tunu pere. Ia lava alwa yaso mo le whai unga le neva yaso. Te whase fua.